Praksa naših vlasti odavno je i velika rastrošnost i bolji život na račun drugih. Evo jedan podatak. U prošloj godini institucije naše zemlje potrošile su blizu 2 miliona maraka za stručno usavršavanje činovnika te knjige i literaturu iz kojih su učili, a mnogi poreski obveznici nemaju novca za udžbenike potrebne djeci. Poreski obveznici godinama daju hiljade maraka za školovanje i usavršavanje službenika u institucijama, iz budžeta im je plaćena čak i literatura. Ono je samo prošle godine koštalo oko 200.000 maraka. Ovo su zvanični podaci koji govore o tome. Sve se plaća naravno iz džepova građana koji kažu da svoje školovanje svako treba platiti iz svog džepa. Potvrdu o rastrošnosti potvrdile su i institucije u prošlogodišnjem odgovoru na delegatsko pitanje Mehmeda Bradarića koliko se novca daje zaposlenicima za školovanje. Odgovori su pokazali da su potrošene hiljade maraka za plaćanje raznih kurseva, magistarskih i doktorskih studija. Radi se o istrošenim stranačkim ohrdinama koje jednostavno kad otvaraju, i to nam se dešavalo, kad otvaraju međunarodne konferencije, onda zahvaljuje se, citiram, i Save de Čilinder, ili recimo sutra će ti ljudi koji su završili doktorate raditi na fakultetima. Institucije koje su najviše novca potrošile prethodnih godina su VSTV, Ministarstvo sigurnosti, Konkurencijsko vijeće, RAK te Agencija za promociju stranih investicija. Mnogi od doškolovanih službenika poslije plaćenog školovanja napustili su institucije.